Evo ovako, ja sam za večeras, pošto smo se dogovorili da to bude u formi nekog predavanja, pripremio nešto najopštije o pseudoistoriji i neopaganizmu. I ono što smo sinoć rekli, ako vaši pratioci budu zainteresovani, onda možemo u nekoj sljedećoj emisiji oni vama da pošalju pitanja koje ih interesuju, pa da se u sljedećoj emisiji bavimo samo tim pitanjima, dakle da dajemo konkretne odgovore na ono što njih zanima. Može, naravno. Znači da vidim šta je u stvari pseudoistorija, kako se boriti protiv toga, šta su, kod koga, na primjer, laici kada se zanimaju za istoriju, znači srpsku istoriju, kod koga, kome da se obrate, da li imamo neka iskustva, na primjer, iz Rusije, kako su oni se borili protiv pseudoistorije, to je to samo da kratko ljudi čuju. Naravno, pa vrlo je važno da znamo prvo šta znači, šta je to pseudonauka, šta je to pseudoistorija, šta je to neopaganizam. Drugo, vrlo je važno da ukažemo na vezu između pseudoistorije, neopaganizma i tako dalje. Ali kao što sam rekao, evo ja sam pripremio za večeras neko predavanje, a u idućoj emisiji sve ono a ostaće mnogo toga nedorečeno. Evo recimo moja knjiga koju ste pomenuli, Srbonini svedoci, pun naziv je u stvari, drugi deo naziva je Pseudoistoričari, neopaganizam i crkva, je imala do sada 2 izdanja, drugo izdanje je rasprodato i u pripremi je treće. Treće izdanje će imati negde blizu 800 stranica i to najbolje govori koliko je ova tema složena i koliko ima toga da se govori o njoj. Dakle, ovo večeras što kažemo, to će biti samo jedan mali devis, tako da ne sumnjam da će biti mnogo pitanja na koja večeras nećemo ih ni pomenuti, a kamoli dati odgovor. Pa da krenemo najprije od pitanja šta je to pseudoistorija. Za one manje upućene, pseudoistorija o kojoj ovde govorimo je ideološki sistem poznat pod krilaticom Srbi, narod najstariji. Prefiks pseudo u terminima pseudonauka i pseudoistorija potiče od grčke reči psevdin, što znači varati, lagati ili obmanjivati. Dakle, pseudoistorija znači laži istorije. Valerij Kuvakin, doktor filozofskih nauka i profesor Moskovskog državnog univerziteta, kaže da u geopolitičkom smislu pseudonauka ugrožava bezbednost Rusije jer slabi njenu civilizacijsku konkurentnost. Osim toga, kaže da je pseudonauka jedna od socijalnih bolesti i novi oblik organizovanog kriminala. Na inicijativu akademika i nobelovca Vitalija Ginsburga 1998. godine u Rusiji je osnovana Komisija za borbu protiv pseudonauke i falsifikovanja naučnih istraživanja pri prezidijumu Ruske akademije nauka, da bi 2018. godine ova institucija bila podeljena na 2 nezavisne komisije. Jedna vodi borbu protiv pseudonauke, dok se druga suprotstavlja falsifikovanju naučnih istraživanja. O ozbiljnosti problema pseudonauke ipak najbolje govori zahtev komisiji koju smo pomenuli, dakle Komisiji za borbu protiv pseudonauke, upućen od strane Saveta bezbednosti Ruske federacije. Naime, 12. jula 2013. godine predsjednik ove komisije je dobio nalog da sačini izveštaj za sastanak odeljenja Saveta bezbednosti o fenomenu pseudonauke u savremenom društvu i mere za suzbijanje manifestacija pseudonauke. Sastanak odeljenja Saveta bezbednosti održan je 2. oktobra 2013. godine i na sastanku je usvojena odluka sa nizom preporuka vladi Ruske federacije. Osim Komisije za borbu protiv pseudonauke, zanimljivo je da pomenemo, u Rusiji je u septembru 2020. godine Istražni komitet Ruske federacije osnovao odeljenje za borbu protiv falsifikovanja istorije. Kada je reč o domaćoj pseudoistoriji, najpoznatiji primer u vezi sa navodnom starošću Srba, pošto smo rekli da je pod pseudoistorijom u stvari podrazumevamo ideološki sistem Srbi, narod najstariji. Dakle, najpoznatiji primer u vezi sa navodnom starošću Srba je tvrdnja Draška Šćekića u knjizi Sorabi da su Srbi 5000 godina pre Hristovog rođenja imali 2 države u Indiji. Kako Šćekić u istoj knjizi tvrdi da je svet stvoren 4004. godine pre nove ere, proizilazi da su Srbi stariji i od neba i od zemlje, a samim tim i od prvog čoveka Adama. I upravo je zbog toga profesor Radivoj Radić za svoju knjigu izabrao naslov Srbi pre Adama i posle njega. Veliki broj svojih teorija pseudoistoričari grade na temelju narodne etimologije. Narodna etimologija je nestručno tumačenje značenja reči na osnovu sličnosti ili podudaranja sa nekom drugom reči bez obzira na stvarnu srodnost. Na osnovu sličnosti ili podudaranja stranih reči, na primjer toponima, ličnih imena i tako dalje, sa rečima iz srpskog jezika, pseudoistoričari grade svoje teorije o prisustvu Srba u različitim delovima Evrope i sveta,
srpskom poreklu značajnih istorijskih ličnosti, poreklu drugih jezika od srpskog i tako dalje. Kada je reč o pseudolingvistici, po njima, svaka reč na bilo kom jeziku koja u sebi ima slova s, r ili b, neizostavno je vezana za Srbe. Na primjer, Surb, Sjarb, Sjarbin, Serb, Serbin, Sibir i tako dalje i tako dalje. Da kažemo nešto i uopšteno o pseudonauci. Prema Cambridge rečniku, pseudonauka je sistem mišljenja ili teorija koja se ne formira na naučni način. To da je reč o sistemu mišljenja ili teoriji koja se ne formira na naučni način, u najkraćem znači nepoštovanje naučnih metoda. Izraz pseudonauka se koristi da implicira da osoba ili grupa koja koristi izraz nauka za opisivanje svojih aktivnosti, polažući tako pravo na odgovarajući društveni status, nema na to pravo. Dakle, optužba za pseudonauku ukazuje na lažno prisvajanje statusa nauke. Pomenimo samo neke od najpoznatijih pseudonauka. Astrologija, numerologija, hiromantija, pseudomedicina, odnosno nadrilekarstvo, parapsihologija, ufologija, veoma popularna DNK, genealogija Anatolija Kljosova i brojne druge. Za razlikovanje nauke od pseudonauke postoje određeni kriterijumi. Sa praktične tačke gledišta, razlika je važna za upravljanje prilikom odlučivanja kako u privatnom, tako i u javnom životu. Budući da je nauka naš najpouzdaniji izvor znanja u širokom rasponu oblasti, moramo razlikovati naučno znanje od onoga što liči na nju. Jedna od osnovnih karakteristika pseudonauke je intelektualno nepoštenje, odnosno fabrikovanje, što znači izmišljanje, falsifikovanje i plagiranje. Na temelju tvrdnji o navodnoj uroti, odnosno zaveri na brisanju, zabrani i falsifikovanju srpske istorije, teorije pseudoistoričara istovremeno, osim u oblast pseudonauke, spadaju i u oblast konspiroloških teorija, odnosno teorija zavere. Cambridge rečnik definiše konspirološke teorije, odnosno teorije zavere, kao verovanje da su događaj ili okolnosti rezultat tajnog plana moćnih ljudi. Među najpoznatije i najrasprostranjenije konspirološke teorije, prisutne i kod nas, spadaju masonska zavera, tvrdi se da masoni vladaju svetom, zavera iluminata, iluminati vladaju svetom, jevrejska zavera, jevreji vladaju svetom, zatim zavera reptila koja je sve popularnija kod nas, dakle smatra se da reptili vladaju svetom i tako dalje. U posljednje vreme sve više uzima maha zavera ravne zemlje, čiji zagovornici tvrde da nas naučnici obmanjuju u pogledu oblika planete na kojoj živimo, to je da kriju od nas da je zemlja ravna ploča i mnoge druge. Nijedna od ovih konspiroloških teorija nije prisutna isključivo u Srbiji, naprotiv, reč je o globalno prisutnim teorijama zavere. To važi za teoriju zavere o zabranjenoj istoriji koja je također prisutna širom sveta. Nekadašnji profesor Moskovskog državnog univerziteta Lomonosova, dobro poznati Aleksandar Dugin, u svojoj knjizi Konspirologija, nauka o zaverama, tajnim društvima i okultnom ratu, kaže da je činjenica da je oduševljavanje konspirologijom često povezano sa realnim psihičkim poremećajem. Vezu sa mentalnim poremećajima potvrđuju i naučna istraživanja koja su vršena. U jednom od njih navodi se da je prekomerno konspirološko teoretiziranje uobičajeno kod paranoidnih šizofrenika. Ovo je vrlo zanimljiva tema koja zahteva posebnu obradu, tako da ćemo se zadržati samo na ovom. Pseudoistorija je po svom karakteru antihrišćanska. Njen antihrišćanski karakter se projavljuje na dva plana, ličnom i opštem. Iz Svetog pisma znamo da je otac laži i đavo. U Evanđelju po Jovanu se kaže: on beše čovekoubica od početka i ne stoji u istini jer nema istine u njemu, kad govori laž svoje govori jer je on laža i otac laži. Međutim, pseudoistorija nas ne navodi samo na laž, nego na kršenje još dve Božje zapovesti. 8. Božja zapovest kaže: ne kradi, a 10. ne poželi ništa što je tuđe. Poznato je da lažni istoričari, odnosno pseudoistoričari, kradu plodove tuđih kultura na potpuno isti način na koji, na primjer, Albanci pokušavaju da prisvoje srpsku kulturnu baštinu i svetinje na Kosovu i Metohiji, predstavljajući ih kao svoje. Tako pseudoistoričari, na primjer, kažu da je Aristotel bio Srbin, Tales iz Mileta također je bio Srbin i prezivao se Telić, Aleksandar Makedonski je bio Srbin i prezivao se Karanović, Ilijada i Odiseja su srpski epovi, a Homer je bio Srbin i zvao se Momir, zatim Hristos je bio Srbin, Presveta Bogorodica, apostoli i tako dalje. Iako je, recimo, kad je reč o Gospodu i spasu našemu Isusu Hristu,
njegov rodoslov je opisan u 2 evanđelja, Lukinom i Matejevom. Osim toga, postoji teorija o poreklu Srba sa drugih planeta, na primjer sa Sirijusa, i ove teorije su u suprotnosti sa hrišćanskim učenjem, jer u Svetom pismu Starog Zaveta, u knjizi Postanja, ne postoji ništa iz čega bi mogao da se izvede zaključak o stvaranju drugih ljudi osim Adama na drugim planetama. Na opštem planu je pseudoistorija antihrišćanska jer veliča paganski period, stavlja akcenat na njega i ističe ga kao važniji u odnosu na period naše krštene istorije, a sve u skladu sa Hristovim rečima, jer gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Već sama činjenica da se pseudoistoričari uglavnom bave predhrišćanskim periodom pokazuje da je veza između pseudoistorije i neopaganizma i prirodna i dvosmerna. Neopaganizam je upućen na pseudoistoriju jer nemamo izvora za period naše predhrišćanske istorije, pa ona mora da se izmišlja, što rade pseudoistoričari, a neopagani koriste tu izmišljenu istoriju. Osim toga, kako nemamo dovoljno podataka o veri starih Slovena, neopagani rekonstruišu kompilacijom verovanja različitih slovenskih naroda, ali i korišćenjem pseudonaučnih metoda i između ostalog izmišljanja. Jedna od ključnih neistina laži istoričara i neopagana jeste navodno nasilno i krvavo krštenje Slovena i Srba. Da pomenemo i to da je srpske vrhovne bogove Serbona i Serbonu izmislio vodeći domaći pseudoistoričar Jovan I. Deretić. Ja bih samo ovde skrenuo pažnju na to da je važno naglasiti da je reč o Jovanu I. Deretiću i da ne sme da se meša sa našim uglednim naučnikom Jovanom R. Deretićem, autorom knjige Kulturna istorija Srba. I recimo, ukoliko se unese reč Serbona u pretraživač, dobija se preko 25.000 rezultata, što ukazuje na efikasnost propagande pseudoistoričara. Osim toga, pseudoistoričari neopagani imaju zajedničku svetu knjigu koja je poznata pod nazivom Velesova knjiga, a događaji o kojima se govori u njoj obuhvataju period od 7. veka pre Hrista do 9. veka posle Hrista. U pitanju je falsifikat ruskog pseudonaučnika Jurija Miroljubova, dakle on je njen autor, a o tome su pisali najugledniji ruski naučnici, uključujući Lidiju Žukovsku i Olega Tvorogova. Insistiranje na autohtonosti Srba na Balkanskom poluostrvu u suprotnosti je sa starozavetnom pričom o Avramu, kome Bog kaže idi iz zemlje svoje u zemlju koju ću ti ja pokazati. Dakle, Avram je bio došljak. Zatim, u suprotnosti je sa pričom o Mojsiju, kome se Bog javio i poslao ga da izvede narod Božji iz Misira u zemlju obećanu. Dakle, pseudoistoričari pridaju veću važnost autohtonosti nego Božijem promislu i njegove zapovesti. Teorijom o autohtonosti se negira mogućnost da smo mi upravo zahvaljujući Božijem promislu došli na prostor na kome danas živimo, u našu obećanu zemlju, gde prostor Kosova i Metohije predstavlja starozavetnu skiniju ili hram, a Pećka patrijaršija svetinju nad svetinjama unutar te skinije. U prilog ovome dovoljno je pogledati Ružičke Srbe, koji su ostali približno na prostoru sa koga smo se mi doselili. Jesu li oni deo jedne svete saborne i apostolske crkve, a time i na putu spasenja? Nisu. Osim toga, insistiranje na Srbima kao narodu najstarijem je u suprotnosti sa Hristovom pričom o poslanicima, odnosno radnicima u vinogradu. Dakle, u suprotnosti sa evanđelskom pričom iz Novog Zaveta. Naime, iz ove priče znamo da će istu platu dobiti i oni koji su došli prvi i oni koji su došli poslednji. I ne samo to, nego je gospodar uveče podelio platu poslednicima počevši od poslednjih. Prema tome, pseudoistoričari ističući da smo najstariji, što znači prvi, negiraju istinitost ove priče i direktno se suprotstavljaju Hristu i njegovom učenju. Osim toga, tvrdnjom da su nosioci kultura Vinče i Lepeskog vira Srbi, kao i da su naši preci Tribali i Iliri, a ne Sloveni, Sveti Simeon Mirotočivi, Sveti Sava i svi svetitelji se pretvaraju u saučesnike navodnog prikrivanja naše prave istorije, jer nigde ne nalazimo da sebe i svoj narod nazivaju Tribalima, Ilirima, Tračanima ili njihovim potomcima. Kao što je poznato, jedan broj pseudoistoričara čak i eksplicitno optužuje Srpsku pravoslavnu crkvu i manastir Hilandar za navodno prikrivanje istorije Srba. Da se podsjetimo, Srbi su se doselili na Balkanskom poluostrvu u 7. veku posle Hrista, a proces hristijanizacije je završen u 9. veku. Na primjer, u žitiju Svetog Simeona od Stefana Prvovenčanog čitamo na primjer o oslobađanju Ulcinja od strane Stefana Nemanje. Ulcinj je, kao i druge gradove koji se nabrajaju u tom žitiju, kaže Stefan Prvovenčani, ne samo držao grčki narod, nego i sazidan od ruku njihovih, dakle grčkih. Da su Srbi autohtoni na Balkanskom poluostrvu, bio bi sazidan našim, a našima ne grčkim rukama.
Neko nas laže ili prepodobni Simon Monah, odnosno Stefan Prvovenčani ili pseudoistoričari. Ovo je naravno retoričko pitanje i kao takvo ne zahteva odgovor. Dalje, ako ostavimo po strani činjenicu da Nemanjići ne govore o svom poreklu od starosedelaca na prostoru srpske države, što bi im svakako u političkom pogledu i tekako bilo od koristi, ne smijemo izgubiti iz vida ni veoma važnu činjenicu da Sveti Sava tokom posete Teodoru I Laskarisu i Manuelu Sarantenu u Nikeji 1219. godine u cilju dobijanja autokefalnosti za našu crkvu ne polaže pravo na njenu samostalnost na temelju apostolskog porekla, što je uobičajeno u slučaju drugih crkava. Ovo je primetio još akademik Nikola Radojičić. Da smo autohtoni na Balkanskom poluostrvu, nema sumnje da bi bio iskorišćen i taj argument. Antihrišćanske posljedice pseudoistorije se redovno pokazuju i prilikom praznika svetih Kirila i Metodija, kada se pojavi lavina uvredljivih i najpogrdnijih komentara usmerenih protiv ranoapostolnih prosvetitelja Slovena, u kojima ih pseudoistoričari i njihovi sledbenici nazivaju homoseksualcima, pri čemu se koristi ona druga domaća reč, a ne ova blaža koju sam ja upotrebio, i vređaju ih i omalovažavaju na različite načine. Zbog čega? Zbog toga što su Srbi i Sloveni navodno imali pismenosti pre njih, a to je izmišljeno vinčansko pismo, Srbica, Kuralica i sl. Dakle, uvrede na račun svetih Kirila i Metodija su direktna posledica propagiranja izmišljenih pisama Vinčanice, Srbice i drugih. I ovo nam pokazuje da su pseudoistorija i neopaganizam dve polovine jedne iste zmijine jabuke. Kada je reč o aktivnosti Ruske pravoslavne crkve na suzbijanju neopaganizma, moramo da kažemo da su oni na tom putu daleko ispred nas. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve je 22. oktobra 2015. godine doneo odluku da se na crkvenom i eparhijskim nivoima počne sa radom na opovrgavanju neopaganskih zabluda, tako da danas u Ruskoj pravoslavnoj crkvi postoji veliki broj članaka, knjiga i dokumentarnih filmova koji se bave ovom temom. Oni koji, ako ima među vašim pratiocima onih koji govore ruski, svakako preporučujem da potraže i literaturu na ove teme, dakle na temu pseudoistorije i neopaganizma na ruskom govornom području. Na primjer, u svojoj knjizi član misionarskog centra Rjazanske eparhije, Maksim Kuznjecov, ne samo da potvrđuje vezu između neopaganizma i pseudoistorije, nego tvrdi da se neopaganizam temelji na njoj i objašnjava razloge za to. On kaže da je grupa pseudoistorijskih mitova osnova novopaganske ideologije, stvorene prvo da opravda potrebu za povratkom paganstvu, pokazujući neviđenu moć i napredak predhrišćanske Rusije, i drugo da se unize sva dostignuća Rusije koja su se dogodila posle krštenja. Sve ovo u potpunosti važi i za Srbiju. Činjenica je da je pseudoistorija trojanski konj unutar koga se nalazi ideologija neopaganizma. Ili da se poslužim drugom slikom, pseudoistorija je mastan mamac iza koga se krije udica neopaganizma. Bez ideološkog sistema Srbi narod najstariji neopaganizam sam po sebi nema potencijal da privuče veći broj ljudi. Priče o Srbima kao narodu najstarijem, koji je tvorac prvog pisma i brojnih drugih kulturnih i civilizacijskih dostignuća, vode nacionalnoj gordosti i sujeti, i to je ono što privlači ljude. U prilog činjenici da pseudoistoričari planski veličaju predhrišćansku prošlost govori i to što ne usvajaju istoriju paleobalkanskih plemena, a to su Iliri, Tračani, Tribali i tako dalje, sa kojima nas poistovećuju onako kakva ona jeste, jer ne bi bila ni malo privlačna javnosti, niti bi mogla da se tako izrazim, nadmeće sa našom izuzetno bogatom i sjajnom hrišćanskom prošlošću, odnosno istorijom. Zbog toga pseudoistoričari izmišljaju našu predhrišćansku istoriju i prisvajaju plodove kultura drugih naroda kako bi je učinili bogatijom i veličanstvenijom, a time i privlačnijom u odnosu na period naše krštene istorije. Da pomene samo da iz Aristotelovih topika znamo da su Tribali imali običaj žrtvovanja, odnosno ubijanja oca. Od Sokrata znamo da su bili oličenje primitivizma. Zatim da je reč tribal kod Atinjana bila sinonim za nastranost i homoseksualizam, da su Tračani pojeli decu konjskom krvlju i pili krv pobeđenih neprijatelja iz njihovih lobanja, da je postojalo pleme u Trakiji u kome su umeli da broje samo do 4 i tako dalje. Zanimljivo je da pomenemo i to da nas pseudoistoričari poistovećuju konkretno sa Tračanima,
preko posvetnog govora Georgija Gemista Pritona, posvećenog svetoj Ipomoniji, odnosno vizantijskoj carici Jeleni Dragaš Paleolog, praunuci Stefana Dečanskog i majici posljednja dva vizantijska cara Jovana VIII Paleologa i Konstantina XI Dragaša Paleologa, u kojoj je naziva Tračankom zbog običaja vizantijskih pisaca da imena njima savremenih naroda arhaiziraju, odnosno da ih označavaju nazivima starih naroda koji su nekada živjeli na toj teritoriji i u međuvremenu su iščezli. Da pomenemo još neki primjer iz Rusije. Po rečima đakona Andreja Aleksejeva iz eparhije Arhangelska, neopaganizam je veštački stvoren projekat za uništavanje temelja ruske države i kulture. On kaže da ljudi koji prihvate vrednosti neopaganskog sistema prestaju da sebe vezuju za poslednjih 1000 godina ruske istorije i kulture. A ovo u potpunosti važi i u našem slučaju, jer domaći neopagani svojim precima ne nazivaju pravoslavne dedove, pradedove, čukundede i tako dalje unazad, nego odbacuju u potpunosti naš hrišćanski period naše istorije i precima nazivaju naše paganske predake. Dalje, važno je skrenuti pažnju i na to da je u produkciji Ruskog pravoslavnog misionarskog centra otac Danilo Sisojev objavljen dokumentarni film, kod nas preveden kao Buđenje, pronađi veru predaka, u kome stručnjaci iznose mišljenje da je bujica neopaganizma koja je zapljusnula Rusiju, povezanog sa pseudoistorijom, rezultat dejstva spolja i da vodi izvršenju etnocida. Etnocid podrazumeva uništavanje kulture, jezika i identiteta jedne etničke grupe. Ponovo, pošto je ovaj film preveden na srpski, dakle preporučujem svim vašim pratiocima obavezno da pogledaju ovaj dokumentarni film. Cilj pseudoistorije i neopaganizma je nedvosmisleno izazivanje krize verskog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Da nije reč ni o kakvom apstraktnom izmišljenom problemu pokazuje primjer anketa na Facebook stranici Jovana I. Deretića koja je sadržala 3 pitanja. Dakle, prva anketa je bila sa pitanjem koji je za vas veći srpski vladar, Krepimir Veliki ili Dušan Silni. Za cara Dušana glasalo je svega 21% učesnika, dok je za izmišljenog cara Krepimira glasalo njih 79%. U drugoj anketi pitanje je bilo ko je po vama veći srpski vladar, car Pavlimir Ratnik ili kralj Milutin. Za izmišljenog srpskog cara Pavlimira glasalo je 82% učesnika, dok je za kralja Milutina glasalo svega 18%. I u trećoj anketi pitanje je bilo koji je po vama veći srpski vladar, car Oštrojilo Vladović ili knez Lazar Hrebeljanović, a 82% učesnika je glasalo za izmišljenog Oštrojila, a svega 13% za svetog kneza Lazara Kohovskog, pošto ostali glasovi nisu bili validni. Kao što vidimo, oni planski suprotstavljaju izmišljene ličnosti iz perioda paganizma svetiteljima crkve, u ovom slučaju svetom kralju Milutinu i svetom knezu Lazaru. Pomenuo bih ovde, dakle, pomenuli smo na početku emisije da sam proveo početkom godine 2,5 meseca u manastiru Simona Petra, koji je inače naša zadužbina. Drugi titor Simona Petra je bio despot Jovan Uglješa. Međutim, pre toga sam bio pretprošle godine mesec dana u Hilandaru, kako sam razgovarao imao blagoslovi čast da razgovaram sa arhimandritom Igumanom Metodijem, upravo na temu moje knjige, na temu pseudoistorije i neopaganizma, i visoko prepodobni arhimandrit Metodije, dakle iguman manastira Hilandara, pseudoistoriju je okarakterisao kao obogotvoravanje nacije. Da podsjetim, druga Božja zapovest kaže, ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Pseudoistoričari su sebi i svojim sledbenicima napravili idola ne samo od izmišljene srpske istorije, nego i svetitelje od ključnih tvoraca te lažne istorije. Miloša Semilovića, Olge Luković-Pjanović, Jovana I. Deretića i drugih. Ali ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da pseudoistoričari u stvari i ne govore o stvarnom istorijskom srpskom narodu, o nama, nego o nekom izmišljenom narodu koji često čak i nazivaju drugim imenima. Serbi, Sorabi, Rašani, Raseni i tako dalje. Ono što je još važno naglasiti jeste da u slučaju pseudoistorije govorimo o verovanju, a ne o istraživanju i činjenicama. Naime, neki naučnici kognitivne domene dele na polja istraživanja i polja verovanja. Pseudonauka, time i pseudoistorija, spada u polja verovanja zajedno sa, na primer, političkim ideologijama i religijama. Pseudoistoriju bismo mogli da posmatramo i kao kvazi religiju po definiciji Paula Tiliha ili da je svrstamo u treći tip pseudoreligija, a to su populizam ili rasizam po podeli koju daje Joachim Vach.
Kada je reč o samom neopaganizmu, umjesto naučne definicije, ja bih podsjetio na to šta je sveti vladika Nikolaj govorio o tome. Po njegovim rečima, dakle po rečima svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, neznaboštvo i idolopoklonstvo podrazumevaju religiju bez pravoga Boga, brak bez morala, društvo bez milosti, državu bez višeg smisla od razbojničke otmice, jednom rečju život bez smisla i smrt bez nade. On kaže da je Hristos razagnao u Evropi mrak neznaboštva i gluposti idolopoklonstva. Nažalost, očigledno se Evropa danas vraća u period pre Hrista da se vodi borba protiv svega što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno, a pseudoistoričari i neopagani pokušavaju i nas da povedu tim putem. U jednom tekstu bavio sam se prisutnošću neopaganizma na društvenim mrežama, pre svega Facebooku i YouTubeu, ali i internet stranicama, sa ciljem da dam bar približan broj onih koji prate ove sadržaje. Brojke su zabrinjavajuće, ali ih neću ovoga puta navoditi. Ipak ono što je veoma važna činjenica koju moramo imati u vidu jeste da se ovde ne radi samo o neformalnim grupama koje postoje samo u virtualnom svetu, odnosno na internetu, već da se i fizički okupljaju povodom neopaganskih praznika, na primjer u Košutnjaku, kod Beograda, na Rotnju, ali i u drugim mestima u Srbiji. Ono što posebno zabrinjava jeste propagiranje neopaganskih učenja koja su zabranjena u Ruskoj federaciji, poput učenja Aleksandra Hinevića i njegove staroruske crkve, pravoslavnih staroveraca Inglinga, poznatije kao Inglizam, pri čemu valja imati u vidu da u Rusiji nije zabranjen samo rad ove neopaganske grupe, dakle Inglinga, zbog širenja rasizma, već i njihove knjige. Naime, Ministarstvo pravde Ruske federacije objavljuje spisak zabranjenih materijala i organizacija koji je javno dostupan na njihovoj zvaničnoj stranici. Osim Hinevićevih slovensko-arijevskih veda, kod nas se propagira još jedna neopaganska i antisemitska knjiga koja se u Ruskoj federaciji nalazi na spisku zabranjenih ekstremističkih materijala. Reč je o knjizi Udarac ruskih bogova. Ovu knjigu moguće je pronaći na srpskom jeziku u elektronskom obliku, ali može da se kupi njeno štampano izdanje. Dalje, kod nas se dele i tekstovi iz knjige Rusija u zakrivljenim ogledalima, neopaganina i okultiste Nikolaja Levašova. Ova knjiga se takođe nalazi na spisku ekstremističkih materijala Ministarstva pravde Ruske federacije. Samo da podsjetim u vezi sa ovim poslednjim, da je masakr pravoslavnih hrišćana u Sabornoj crkvi u Južno-Sahalninsku, u Rusiji, dakle, 9. februara 2014. godine, kada su ubijene monahina Ljudmila i jedna parohijanka, 6 vernika ranjeno, izvršio upravo sledbenik učenja Nikolaja Levašova. A vidimo dakle da se kod nas dele njegovi tekstovi bez ikakvih prepreka. Iako u Srbiji, za razliku od Ruske federacije, još uvek nije bilo terorističkih napada na hramove, crkvenu hijerarhiju i vernike Srpske pravoslavne crkve od strane neopagana, važno je da imamo u vidu da se već nalazimo u fazi pretnji. Tako je, na primjer, jedan poznati pseudoistoričar i neopaganin, koji je na svom imanju u selu napravio svetilište Bogu Vidu. U jednoj emisiji pričao, dakle javno pričao, kako će jeromonaha Serafima iz obližnjeg manastira Svetog Dimitrija, poznatijeg u stvari kao Divljanski manastir, politi kantom benzina u ikonostasu, odnosno u oltaru, i zapaliti ga. Dalje, ispod reklame za knjigu Aleksandra Šargića, koji je zbog širenja starog slovenskog mnogoboštva anatemisan, što znači predat prokletstvu 2021. godine, jedan od njegovih sledbenika je u komentaru uputio poziv da se baci bomba u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, jer su u Srpsku pravoslavnu crkvu na meti pseudoistoričara i neopagana i SANU i Filozofski fakultet u Beogradu. A razlozi za to su jasni ako znamo da je istorija jedna od identitetskih nauka. Dalje, pisao sam o verbalnim napadima Gorana Šarića na sveštenike eparhije Kruševačke i mitropolije Australijsko-Novozelandske i tako dalje i tako dalje. Ono što je veoma važno još da kažemo jeste poreklo pseudoistorijskih teorija i neopaganizma iz Nemačke. I to je ono što je gotovo nepoznato kod nas. Najprije moramo da kažemo da se teorije domaćih pseudoistoričara dele na dve osnovne grane, a to su arijski mit i autohtonizam. Kod nas se govori gotovo isključivo o autohtonizmu, iako je ravnomerno zastupljena i ova druga grana, a to je arijski mit. Poreklo ovih teorija je iz Nemačke 19. i 20. veka. Istovremeno neki elementi domaćeg neopaganizma nedvosmisleno ukazuju na poreklo iz Nemačke.
Arijevska ideja je nastala i prvi put se razvila u 19. veku kao čisto naučni projekat. Zatim je u drugoj polovini 19. veka uzeta od strane šovinista i rasista i počela je da služi imperijalizmu, kolonijalizmu i rasnoj diskriminaciji. Svoj logički završetak dostigla je u politici nemačkih nacista koji su je koristili za opravdanje genocida. Činilo bi se da za nju posle holokausta nad Jevrejima i genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj više nema mesta za nju u svetu. Nažalost, vidimo pokušaj njenog oživljavanja u radovima domaćih pseudoistoričara. Kada je reč o arijevskom mitu, delimično se tada radilo o formiranju novih temelja evropskog identiteta. Hrišćanski identitet se povlačio, ustupajući mesto nacionalnom, a potom i rasnom, a delimično se može govoriti i o otporu emancipaciji Jevreja. U pisanju jednog broja evropskih intelektualaca to je izraženo u odlučnom odbijanju od pronalaženja svojih korena na Bliskom istoku. U početku evropski naučnici su pokušali da potisnu indoevropsku pradomovinu što je dalje moguće od Bliskog istoka, samo da se ne uklapa sa pradomovinom Semita. Na primer, veoma je bila popularna Indija. I tek mnogo kasnije u njihovim radovima prešlo se u Evropu, odražavajući sve veću privlačnost autohtonizma. Dakle, autohtonizam je istorijski čak i mlađi od arijskog mita. Mnogi nemački mislioci su tada bili skloni da veruju u to da su Nemci, za razliku od drugih naroda Evrope, direktno poreklom od drevnih Arijaca. Do kraja 19. veka među evropskim intelektualcima konačno je prevladao naučni rasizam koji je na svaki mogući način koristio ideju evolucije da podeli čovečanstvo na niže i više rase. Švajcarac Adolf Picte je nazivao Arijevce najmoćnijom rasom na zemlji i verovao da je bila pozvana da vlada svetom. Pored toga, Picte je video prvobitne Arijevce kao poklonike sunca i pripisivao im prvobitni monoteizam koji je navodno nastao van dodira sa semitskom tradicijom. Arijevska ideja odigrala značajnu ulogu i u razvoju teozofije, čiji je osnivač Helena Blavatska veličala sanskrit i proglasila arijevsku rasu vodećom na zemlji. Važno je napomenuti da je u ovoj ideološkoj klimi koja je zahtevala da se hrišćanstvo udalji od judaizma, određenu popularnost stekla ideja arijevskog Isusa, a bilo je i onih koji su radili na tome da odvoje Hrista od njegovih jevrejskih korena. To je najdalje otišlo u Nemačkoj gde je bilo pokušaja da se stvori arijevsko hrišćanstvo. Arijevski mit je dostigao vrhunac krajem 19. veka u knjizi Houstona Stuarta Chamberlaina Osnova 19. veka. On je na svaki način veličao arijevsku rasu, prikazujući je kao tvorca svih poznatih civilizacija. Chamberlain se držao verzije o arijevskoj prirodi Hrista i upravo je zahvaljujući uspehu njegove knjige verzija o arijevskom Hristu dobila popularnost. Po njegovom ubeđenju je Hristos stvorio arijevsko hrišćanstvo koje tako ne samo da nije imalo nikakve veze sa judaizmom, već je bilo iskrivljeno od strane njega. Iz ovog perioda pomenut ću još samo arijozofiju koja je nastala u Austriji početkom 20. veka. Njeni osnivači su bili Guido von List i Lanz von Lieberfels. List je počeo da piše o medskim teftonskim carstvima, uključujući Asgard i Midgard, koja su navodno postojala hiljadama godina pre pojave hrišćanstva. Počevši od romana o drevnim teftoncima, List se vremenom zainteresovao za njihove obrede i vjerovanja, što ga je dovelo do paganizma. Međutim, pošto nije bio zadovoljan tradicionalnim paganstvom, obogatio ga je okultnim idejama, magijom runa i idejom o arijevskom prajeziku. List je tvrdio da su germanski narodi ili Arijevci imali svoju pismenost mnogo pre hrišćanstva i kako je jedan od najvažnijih principa drevnog arijevskog pogleda na svet bila ideja o trojstvu. Također je opevao svastiku koju je pozajmio od teozofa. A svastika je povezana sa arijevskom tradicijom nakon iskopavanja u Troji koja je izvršio Heinrich Schliemann, koji je proglasio svastiku arijevskim simbolom. Nacisti su svastiku, odnosno kukasti krst, nasledili od arijozofa, a pod nacističkim režimom, kao što dobro znamo, svastika je postala zvanični simbol Trećeg rajha. Tokom ovog perioda pred antisemitima se našla dilema prihvatiti ili odbiti hrišćanstvo. Da bi ono bilo prihvatljivo za njih, moralo je biti očišćeno od bilo kakvih tragova judaizma. Zato su vremenom radikali napustili hrišćanstvo i krenuli ka neopaganizmu, čega je najbolji primer bio nemački general Erich Ludendorff i njegova druga supruga Matilda. Nemačkom nacionalizmu je bila preko potrebna ideja za ujedinjenje svih Nemaca i mnogi su mislili da bi uvođenje nacionalne religije moglo da reši taj problem, suprotstavljajući je kosmopolitskom hrišćanstvu. Sporovi o tome kakav bi nova religija trebalo da bude, da li treba da bude sinteza hrišćanske i predhrišćanske ideje, odnosno germansko hrišćanstvo,
ili je trebalo potpuno da raskine sa hrišćanskim nasljeđem, nastavljeni su do Prvog svjetskog rata. Kada je reč o nacistima, oni su aktivno koristili nemačko pagansko nasljeđe. Tako su, na primjer, 24. juna 1935. godine po naređenju Goebbelsa održane širom Nemačke masovne proslave letnjeg solsticija posvećene paganskom bogu Wotanu. Najaktivniji učesnici ovih proslava bili su dečaci i devojčice iz Hitlerjugenda. Stari Zavet je izazivao poseban bes među nacistima, a Hitler ga je nazivao nikako drugačije nego Biblija satane. Sjetimo se da se sveti vladika Nikolaj u jednom svom govoru na Kolačevom univerzitetu 1935. godine, da je tada pomenuo neuspeh Hitlera u stvaranju Nemačke nacionalne crkve, ali je ovaj govor svetog vladike zloupotrebljen i pogrešno tumačen. Ja mislim da su u ovom delu, kada sam govorio o Nemačkoj Evropi 19. i 20. veka i razvoju arijevske ideje, mnogi koji dobro poznaju teorije pseudoistoričara već prepoznali odakle one potiču. O Srbima kao Arijevcima i srpskom poreklu iz Indije pisao je još Miloš S. Milojević. Dakle, ideje o kojima smo govorili, koje su se razvijale u Evropi i Nemačkoj, kroz Milojevićeve radove su još tada našle odjeka i kod nas. Domaći pseudoistoričari, neopagani, eksplicitno Srbe predstavljaju kao Arijevce, tvrde da su Sloveni i Srbi bili monoteisti, da smo imali svoj stari zavet, predstavljaju nas kao poklonike sunca, Božić predstavljaju kao praznik sunca itd. Kada je reč o antisemitizmu i stvaranju nacionalne religije, jedan poznati pseudoistoričar, konkretno reč je o Aleksandru Šargiću, eksplicitno piše o navodnom ogromnom raskoraku pravoslavlja u odnosu na judaizam i uopšte u odnosu na semitsku i jevrejsku religiju, kako on kaže, i o navodnoj organskoj povezanosti hrišćanstva i starog slovenskog mnogoboštva. Uzimajući u obzir njegovu popularnost, možemo da zaključimo da kod nas trenutno dominira ideja o srpskoj nacionalnoj religiji, koja bi bila sinteza neopaganizma i pravoslavlja. Dalje, svastiku, to je kukasti krst, su ruski i domaći neopagani ili rodnoverci, kako oni sami sebe nazivaju. Ovog puta nismo imali vremena da se bavimo i poreklom ovog termina rodnoverci, inače on potiče iz Rusije, ali dublje neko objašnjenje bi nas opet odvelo predaleko. Dakle, domaći neopagani su svastiku nasledili od nacista. Svastika je dugo služila kao važan verski simbol u raznim regionima sveta, međutim oni pokušavaju da je predstave kao srpski, odnosno slovenski simbol. Najstarije izobraženje svastike potiče iz Arpači, halavskog perioda, a to je 5. milenijum pre nove ere i područje današnjeg Iraka. Ovo je veoma važno zbog ovoga što sam prethodno rekao, jer neopagani pokušavaju da je povežu sa Slovenima i Srbima, pokušavajući na taj način da prikriju činjenicu da su je uzeli od nacionalsocijalista, odnosno od nacista. I ono što je važno da još da skrenemo pažnju u vezi sa ovim jeste da domaći neopagani, i to je opet kažem sigurno vašim pratiocima poznato koji su bolje upoznati sa njihovim aktivnostima, najčešće koriste žutu osmokraku svastiku na crvenom polju. Najčešće je to desnokraka osmokraka svastike. Dalje, da pomenemo u vezi sa arijskim Hristom, tvrdnje da je Hristos bio Srbin, a time i Arijevac, jer su Srbi navodno Arijevci. Kad je reč o okultizmu, ezoteriji i magiji runa, ovo je takođe itekako prisutno kod domaćih neopagana, a kao jedan od najboljih primjera pomenuću urednicu jednog neopaganskog časopisa, u pitanju časopis Slava, koja je istovremeno novinarka časopisa Okultna revija i Vešničja revija. Na primjer, tokom pandemije bolesti koju izaziva koronavirus, ona je objavila video snimak u kome nudi magijsku zaštitu od ovog virusa, pri čemu se koristi upravo magija runa. Dalje, teorija pseudoistoričara o pismenosti Srba pre Ćirila i Metodija spadaju među najbrojnije, ali se piše i o ideji trojstva kod Srba pre pojave hrišćanstva. Dalje, domaći neopagani upravo na dan letnjeg ili zimskog solsticija se okupljaju u Košutnjaku i na drugim mestima, dakle na praznik solsticija, odnosno na dan solsticija organizuju proslavu svojih praznika. Dalje, da pomenemo još to da je Friedrich Nietzsche žestoko kritikovao hrišćanstvo zbog njegovog navodnog odstupanja od herojskih vrednosti, svojstvenih dalekim precima, što znači paganima, koje je on obdario svim najboljim ljudskim vrlinama. On je video u hrišćanstvu religiju robova.
čest argument domaćih neopagana je upravo taj da Sloveni i Srbi nisu bili sluge Božije, nego deca i unuci bogova. Sa druge strane, stoji sveti vladika Nikolaj koji kaže da je osnovna linija srpske istorije služba Hristu i da je srpski narod vekovima bio Teodul, to jest Božji sluga, ili Hristodul, to jest Hristov sluga, što je jedno te isto. Teodulija je, kako on kaže, glavna karakteristika svih srpskih vladara Loze Nemanjića. Rab Hrista Boga, kako su sebe oni nazivali i potpisivali. Dakle, on to na taj način obrazlaže. Dalje, još skrenuo bih pažnju na još nešto što je veoma važno, a to je da pažnju privlači sličnost pozdrava slava rodu, koji koriste neopagani, domaći neopagani, uključujući, dakle, i ruski, naravno, ne samo domaći, srpski. Dakle, sličnost ovog pozdrava sa pozdravom Slava Ukrajini. Kada je reč o samom izrazu Slava Ukrajini, on potiče iz jedne pesme Tarasa Ševčenka. Ja sam u svojoj knjizi naveo koja je to pesma i stihove gde se pominje taj slogan. Slogan Slava Ukrajini i odgovor Slava cijeloj zemlji je korišćen među Harkovskom ukrajinskom studentskom zajednicom krajem 19. veka, a u 20. veku postaje široko rasprostranjen. Organizacija ukrajinskih nacionalista je na drugom kongresu u Rimu u avgustu 1939. godine zvanično odobrila pozdrav Slava Ukrajini, Slava vođi, koji je postojao od ranije u kombinaciji sa podizanjem desne ruke. Dakle, to je, kad kažem podizanje desne ruke, mislimo na onaj nacistički pozdrav, dobro poznati. Organizacija ukrajinskih nacionalista se kasnije podelila na dva dela, a vođa jednog njenog dela bio je po zlu poznati Stepan Bandera. Zahtevalo bi dodatno istraživanje da li je pozdrav Slava Ukrajini uticao na stvaranje neopaganskog pozdrava Slava rodu ili je reč samo o slučajnosti, ali postoje indicije da je uticao. Mihajlo, ja bih za večeras samo toliko. Da. Sam rekao na početku, dakle, ovo su samo neke osnovne stvari i opšte stvari, a kažem, sad, svaki od ovih elemenata, sve ovo što smo večeras pomenuli, može, ne samo da može, nego i mora da se razrađuje da bismo stekli punu sliku o fenomenu pseudoistorije i neopaganizma. Ono što možda će nekome delovati, što jeste činjenica da sam možda više govorio o pseudoistoriji iz hrišćanskog ugla, ali je to vrlo važno, ne možemo da steknemo, prvo mi smo pravoslavni hrišćani, je li tako, Srbi? Deo pravoslavna vera je deo našeg identiteta. Dakle, iz tog razloga je važno, ali čak je važno i sa naučne tačke, jer ne možemo da imamo punu sliku o pseudoistoriji ako je odvojimo, ako ne govorimo i o ovom drugom delu, dakle, o povezanosti sa neopaganizmom. Takođe, ono što se često previđa jeste veza sa konspirološkim teorijama, odnosno teorijama zavere i ovo poreklo. Znači, stavljam naglasak na ovo poreklo iz ovih ideja iz Nemačke. Svaka čast, hvala vam na odvojenom vremenu, znam da su vam došli gosti sa Kosova i Metohije, tako da, evo sada za početak, mi smo tu, naravno borimo se svaki dan, izlažemo dokaze, ali evo sada su neopagani pojačali svoja dejstva i ako imate još samo kratko da vas pita, da li se može očekivati u budućnosti neki odgovor od države ili institucija, pošto su počeli da pozivaju na anarhiju, na institucije, da napade na institucije i tako dalje. Šta vi mislite o tome, samo evo za kraj? Prije nego što pročitam kraj vaše knjige Svetog vladiku Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Tako je, pa evo ja bih pomenuo što na početku da sam ja angažovan kao stalni stručni saradnik u odseku za apologetsku misiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na internetu možete pronaći našu zvaničnu stranicu apologetsoslovo.rs i tamo već možete, s tim što je apologetsko slovo počelo sa radom tek nedavno, tako da nema još uvek veliki broj tekstova, ali polako objavljujemo i to je recimo jedan vrlo važan korak. Dakle, crkva može da odigra veoma važnu i mora da odigra veoma važnu ulogu u suzbijanju pseudoistorije i neopaganizma, ali
neke ozbiljnije rezultate možemo da očekujemo tek ako se formira neka institucija poput pomenute Komisije za borbu protiv pseudonauke koja postoji u Ruskoj federaciji. Znači, to je ono što bi moralo da se uradi. Jer pseudoistorija, dakle, ne bi stekla ovoliku popularnost bez, da ne kažem baš blagonaklonog stava države, ali sasvim sigurno da postoji prosto prećutkivanje države. Da, slažem se. Bitno je početi, rezultati će doći, pošto je znači sumanute teorije se ovdje čuju kao, mislim, evo ja kao laik sam, ljudi oko mene, oko društva, naša mala zajednica, uspješno razbijamo mitove, kako se zove, ali mislim da bez pomoći institucija to neće zaživjeti, jer je već odavno, znači u 90-ih zaživjela ta pseudoistorija i sam bio, kako se zove, žrtva u našim pisanjima, sam to naglasio, Bogu hvala, vjerovao sam isto tako kao ti pseudoistoričar, pošto sam se amaterski bavio istorijom i hvala Bogu dobivam stručne literature, ljudi koji su mi pomogli, izvukao sam se iz te budaleštine i ja mi se nadam, evo, moja misija je isto tako da objašnjavamo ljudima šta je zapravo prava istorija, šta je naša vjera, šta je znači srpstvo i tako dalje. Eto. Tako je, vaš rad na suzbijanju ove veoma opasne pojave zaslužuje svaku pohvalu i pozivam sve ostale da daju svoj doprinos u toj borbi u skladu sa svojim mogućnostima. Dakle, čestitam vam zaista na vašem radu, vaš rad je veoma važan i također veoma važno, evo vi ste me pozvali u ovu emisiju, dakle veoma je važno dok ne bude formirana, nadamo se da će biti formirana neka zvanična institucija, važno je da se povezujemo, da sarađujemo na suzbijanju ovog veoma opasnog fenomena. Hvala vam. Ja ću sada pročitati na kraju, znači, riječi svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, što sam spremio nakon vašeg, ako možete još samo da saša, naravno vi znate to, ali ovako. Šta je to istorijska sudba naroda, koji mnogo spominju bez razmišljanja i shvatanja? To je dramatična uloga pojedinih naroda prema planu Božjem, ali i prema zaslugom svakoga naroda. Istorijska sudba srpskog naroda jasna je tek od Nemanje na ovoma, a to znači samo jedina desetina srpske istorije poznata nam je, a 10 desetina nepoznate, to jest srpska istorija ocrtava se pred nama jasno tek sa posljednjih 800 godina. Župansko vreme do Nemanje predstavlja jedan prelaz kao iz starog zaveta u novi. To veoma ograničeno znanje naše istorije ima jednu dobru stranu. Jevreji, Indijanci, Grci, Rimljani, Kinezi znaju svoju prošlost od nekoliko hiljada godina. To ih čini gordim i to ih zbunjuje i uspavljuje. Naročito krštene narode, Grke i Rimljane. Ovi se hvali svojim paganskim herojima i filozofima, isto kao i svojim hrišćanskim svecima i mučenicima. I to ih dvoji, to ih zbunjuje i slabi. Mi Sloveni znamo dobro samo svoju krštenu istoriju. Naša paganska, prehrišćanska prošlost je bez jasnoće i bez slave. Sva naša slava je u periodu naše krštene istorije. Posljednjih 800 godina predstavlja za Srbe jednu besprimjerenu epopeju, kristalizaciju ličnog i nacionalnog karaktera, epopeju truda, borbe, stradanja i slave. Sve u znaku krsta i slobode. Eto. Hvala. Veoma lepe i poučne reči. Naša istorija je toliko bogata da prosto nema potrebe nikakve da bilo šta izmišljamo. Evo, pomenuli smo malo prije Svetu i Pomoniju i manastir Simonu Petru. Dakle, ako bismo sproveli neku anketu, ja ne znam koliko bi uopšte ljudi znalo da je Simona Petra naša zadužbina. Mislim da ne znam koliko bi ljudi znalo da je Sveta i Pomonija zapravo srpskog porekla i tako dalje. Dakle, imamo toliko bogatu istoriju da ne pominjemo sada i Teslu i Pupina, Milankovića, njihov ugled u svetu, prosto nema potrebe da bilo što izmišljamo. Samo da se upoznamo sa našom istorijom onako kako ona je. Vi znate moju prošlost, na primjer, da sam ja, da sam se vratio u pravoslavlje i tako dalje, pa me optužuju da sam nekakav plaćenik i tako dalje, a znamo, na primjer, da je sveti apostol Petar bio farisej i proganjao hrišćane, na primjer, pa mu, kako se zove, Konstantin Veliki, na primjer, i tako dalje, ali eto, da će Bog istinu i to je to. Slažem se sa vama, hrišćanska istorija je puna takvih primjera i reči o izlasku na pravi put, ništa drugo.
nikako drugačije to da nazovemo. Hvala vam puno što ste bili kod nas i čujemo se drugi put. Ne znam hoće li neko gore, hvala. Hvala vama još jednom na pozivu i još jednom sve pohvale za vaš rad. Čujemo se. Hvala vam puno. Puno znači. Prijatno. Eto,